I'm in love with you. You are in love with someone. The truth is you are mine, and I am yours. Stolen chef, stolen chef, stolen chef. Hey, I won't cry. When you baby, I couldn't dominant in the will be. Love me because I love you. I will never let you go. So never let me. Yes, I won't come out. A year before. Na nipa na wato no me wofa pay mu ono ankasa bo me kotodwem wonni me ho agro mso me ni ho agro na woto saa no na abusuan toto omani a nto obi anim se me na ise nyame aye me kase wo abusuan nim enam wo nti na abusuan tana ase no omo yese emma impis camera no mo mfa nyame wo fa yi ne man so omo to omani a me a manim na ede ene eto obehwa enura na me ye calls bi gina phone so saa na me frefra yonkofo bi anka omo beboa me anka me mpese me no obedi saa nkomo okura we hu anama ka kire wo se me wo fa to nti yenko ayi eso aba be duru pempen so ma enya bi na wo so woni me pila me no ye de ewa ha obo machi doma na akoyese misa kokrumuti ho eden saketwa na ede abopo odo yiwo misrew no fama no munye skani bi na sene omuto omani etomanim no kamane nam so na nka dom me 100,000 na nka me fiskane mo mfanya yie na mpo ye wie yie nkwa ne bibia wie kura na odo betimi sa diskana ede ama na de ato ba bi eda ewum siska de ewum ami bi na we so de aba critical wo se ede binye scan mo no mo de ye yi na wotwe ana mse de to wanim bisrawo ene wo fa no bu ko to dwumpa papa o hwe wo de te say onu kwa metima akaso onu kwa hwe me kese kwa se na me maame ne me papa mpo we say wo fa phobia yan hwew wo mo de o mo yire ni wo mo manko a enim wo fa asibia se ebehwe no na enso onyini na asem oba de a enim wo fa ase e wo ho pa ntina mambusa se wo fa no wo hwe wo de wo hwe me pa ana se bia gban hwe wo na ne ma no ebi o makosusu ana se ne ma ni miska ntina ne me wo fa ye no me wo fa no enna me so kra ma ne nan ba ko ye dai esai wo so ai aden se no mo packet trader bi isi ye honom ye fie no kwa na ye fie nso wo kwa ho nti ase ko ma packet si ho ena sa ka no ma packet no mo de blocks ena a packet azo no ena nkra bone sem that time na misua ena me di agro ntimi kura azo ni mu a me yesa no sa na mo go fanso wo akiri ena wo hu se azo no sa bibia about bia mu ti azo no e ba be bome na me wo fa ho ye ha wo ye fast so oba be yima firi ono na azo no to ni kotodwe so ti firi ni kotodwe ba na from nyina azo na tete no anya adwuma na ba ko eni bo na me so ntimi wo na wo ya tete oh eni video wo fa di wajo misrawo ansra me ade wo kan kura me sia fem pa ni we ye wo fa no a on fa ni wo fa asefuo eni agro no ebi no waka mate ede be ma ododo me ma wani mu waseda ede be ma me mu no so no ya na wa ma wona so ayintiti abo e friend say ebusia fi ho ene nkola no se de be ya wo mu so be hu se wo mu so wo nua bi ma me se kwa tisano dobi tie odo bie dima u odo bi mama su odo akodi baby basa afede ama unu the one I love is in love with someone my friend also my between it's killing me softly I want to know Haya, ma. Hey. Akosia. Akosia. Hey.
Akosua de asam no. Ade. Akosua. Akosua. Senu. Hey, ako. Akosua. I'm in love with you. You are in love with someone. Hey. Akosua. Asem me hunu me kan. Me kan wa kan wa wotin ye no kore. Me boa. Na wonte ha. Hwa na ne na fa yafunu no. Me kasa ho na yiwa no. Nyinsa nya yale. Won ka di pakora wonu wa fa yafunu ne nkyere me. Se won ka di a wo be free ha. Se me ne wo kasa ya. Ka ho. Wura wo dem ko fa wo bag na ko. Me man ko fa aduro num e me fa asem mre me. What did I make a cho? Me man ko fa aduro num e ko fa asem bia mre me. O ma me e no papa no de wo be hye mensa no. Na wonyem. Wanyem kran ka efe. Ka kire yen. Ba busi wo se nya wa. Wonyem anya obia menyem entro twa. Wo bia watimi ko fa aduro aka wa no. He! Wuti mo sunsa. Akosua. Wuti atwa we sunsa. Odo nyabotre. Nyabotre se. Unse asemba sei mu a. Ye nyina ye pene poma sibre. Ha. Ni gidigidi na ye beye no ene be mi be hu ne poma sibre. Oba yi wabere. Omo di so asisi ne so ama ne nduru. Aye ma ne nkoda. Na oda na no hodwedwe na ne ye hu kwan ye de be fa so. So kasa wo be pamane de. Uji obi ade o ye ni yi. Mo menye se wo sai no. Me yi ni ye no no e ko fa asem abrem ye. Me ye ni ye. Ana Akosua na ekofa asem abrem no ana ese ni mu onyam na me ese no. Me no TV a me no tene bone. Na be ka to so onya abofra. Daddy, what you're doing me, I don't like it though. I know my joy, I'm matching my mom got man, I am matching my mom. Please, leave this for us. Why now? Why now? Why now? Me, I was calling my joy. Why? Because definitely be man and my joy, me boy. Uncle, why? The gift. Where there? My mama called baby. Yeah, nua. My mama Suana. Oh, me there. Okay. But you okay. You okay? Ayo. Where? E kwan so boko na de na mata de fechi. Me se ne de me yi ma wa mu kaka. E kwan so boko. Oh nice. Ya ba se e no wedi nkomo kakra bi. Sa ba try. Obranso nyamba. Oni ho. E be bo me. Sa. I hope so baby I'm free boko. E ho boko. Boni ya come kwa na I will feel kwa na me kwa. Me adam food. Eja. Uni adam fo. Oh, I'm a word down for but went you say me chichaso. Oh, koye me kwa na me. Ya semo. Na mfo na ntie de ya. Yes. Afra. Ni na yise. Asema me beken. Fa cheme. Enso, o sa meka. Didi kan. Ma ye boni bebre. Se de meka se fa cheme no. Ni nyina yese. Abranti a o hye mi nyinsen no. Ene me na retimi story nyina akiro. Ama wo hu se de ni sitie. A me ba ha na me bra. O dane mi a me hunye na hise makofa nyinsen manya abotere. Abranti mi hia no. Sister. Wonya booking heart. Ene mi hia no. Usu. Ene mi hia de no sin a oba one ne to ba ne nejai. Ene jamiam so ni monam tino ye adwuma ben so wonya adwuma so okay ene miam so ni mu kakra boa na de ne ba fie mi nwie kura kodidwa kwa no kasa so mi ye adwuma kakra blay studio so adwanim so obedi a men Canada ni si mi hu mi so ye nice man e bia wo chenti ene ama wo de te wo no ma buki hat ne be ka ho a wo su na me boa na wonya adwuma ya obetimi a agina ne na so Odi adwene nam. Sister, me wo hwa na Abranti ne beka chem se, wanya oba bi. Oba na wanya ne ye oba na one ne te na wogya no. Ne nsa ka ne back. Nti me na one meti na 2 months no. It's over between us. Seriously. I thought say asem na no ka no wodi ago. Sa na ye ne ni bresem. Eno o discover say nyinse ne mense say de me bra kan na. Market one I am going.
Papa no oda kasa ye na wo ko market anya no na eko. Market na me ko papa no oda taxi for na no. Uncle Odien. Uncle Kofi. Ako na say wa jimisa. Something. Say wa jimisa, wa jimi papa. Say nyansa ni utirim. Mommy, oso do be kwa abrochi de. Wonfa won kwa wanyam. Na mana ye di omo kwa abrochi okwa ni omo kwa yesa ade no. Unhu bi. Internet na uni su bi. Eboa. Uni su bi. Obayi ma me da ma me. Osin and wo sifi ti no if you want me dim to am. Hey, mommy. This girl. Onya 100. Hey. Ako. Adwene na ye. Mutuwe wa adwene ye. Ni amese mepe. Mese mepe papa. Ana mkofa awo ebe afia na se misu mi hu so wa jimi nyansa ni bi. Uncle so wo kwa hin. Odo eye. Wakani po ne nyuma. Ye mane koda kakra no. Fane number mommy. Ofon way. Hey. Sorry, best. Mama catch me way. Demo. Sorry for bana. Meba. Onu kwa by this time go ni. Meba. No, yes, and your man way. Uni hospital na ofri aba no. Eni o ma bi o beke kan bia ntis. Kanu nya abotrema no. Unu nya abotrema no onkoda. Yempe biduma ni yenye de yema no relax. At the right time you be Davi akosie trimo osum. Enye ha. Wo ko fa asema bre ofi ha bebo a. Eti wa fa yafunu. Ma hunu mibusa a wo se nya dokore. Watimi afadru wanya adwene e wo utimi afadru. Na o se fa koto na wo koto yi. Daddy wuni mi nyansa ko be nyina we ye come na kosi say dipa na ye wone na nyem no wanya aboni din. Ese ye de biem. Wa obi adi nsuo ni nduru aye de ama mama ne nkoda. Sorry for that. I was sick. And the man said, because na menye man say me say ni misuro. E kire ba kwa kunya problem. Me wu a e bia menya problem. Eni say me de ba ofia. Ifie na me de ba ye no. Me bra me ni ma bi otiu. Na danfo na me frɛ no o kire me say aha no wo. E na mu woni me bra nso me di ka hu mu da. Bema na woni me pese wa adwimi ye wona ansa na me de ni nyina maw bema na ne tifi ha no na me se oya me bla no onya me blo bema me ne nyim no me ba ye no enu na nka me ba beka na me wura ha sei no ene sede usini me kasaye ene mu se wotafo sister, wa boa me bebre. Di nipa be ya na waye no. Black na ane no wa no. Onkura adwempa. Senko yo bi a wonu ne ho a enko be hia wo no. Enko won kan kire wo se e bia medofo. Me ne uja ya na so ujam na abaya bi na so mu ana se na bibi se na happen. Eno no sa no se nye security bia biem. Bibia ni won ma odisio. It's not the buyer na. O dan sin o sin chofo wa buchi. Me de no timi nchen wa ha ya. Nti de na wo ye ma me nyina won pini nyina me hu bi da. Se wo no obi be fa ya funu pa na obi bua no o se etwesan. O se menye. Sister, what dance wona egbu abonten? Ene minimum bibia o. Nyi sen na wonyim no. Enya black dia. O se na wo husband bi wa. Ene ono fa nyi sen. Na o se ono ntina wonware o. Nti no se nyame ya do na wo wie na se mo ware a. Na se bibia ba ene dia nti mi nse me de no. Na se wonti mi nya kwan. Ne won ware o enti na odi mani ofia no yememla unsu ya botere ma ho ya botere sister uni tissue ha won uni tissue ya botere muni dimo ena tifie ha sei ko so ka chem se wo so o beto asase asifia ma no enti no memi nsa menyi nsa no
na on defe wa no yo ho ade awia na wa de boko na eye wo na wo ye odu wo sika na ese ye wa ngasa ho ade because ba no pokura nya ne dia itimi na ma ye ayi obstacle e wo ni temu ofia ase mi free anu ma na se ba na se wia menini ni bibia e biem na watimi ade wo pese wo ye bia kafra no kure eya but se no kure no watimi voice out ne nipa ne fini mu nyina ne de wo so ye bia wo huna ono obetu anu mo no watu onu ntu so wo no ntu mani nsu wo kula nka abesu eya papa Stay ya na ide esi emi ntu obi pene ni no. Me na adi kwanti na mensu. Na kia betu wo no ni ohana ke. Mr. Mensu. Kafra eya. Enye se bia me amepe na mdi frifia ha o. Enye me amepe. Nipa na na tin oyedi mu no. Wo hwe bonsam na ahia na ono an wo ahia no no. Ehwe ensan ho ko ba bia piem. Dentie ma me free ase no doctor na wo de ne ma me na wo so wono no hwe me no woni na kokeka se on se nyinsen no na mitimi free anko watimi aware sister ene matanta na mehu bi ofia na me amepe ena me behunu ye so nya butire o nya butire na botire kafra ohunda ho kafra ohunda ho ka we se ka metwen ama wo bade ye keka kone de ma ho ya gan obaka wo kresi abanti ate na fia na keka beze ma otifia ma wo ye aso wo dama wo meti o we demon we be konkwa wo kasi ya pamo nipa ya na wo so wo be konkwa na ye ono akwa na eye ya me pamo tede no na adwe papa ni tirim ba me otwi mutan kwa me obehwe me ba ne fa ne hundi da ene yin tane so me nse ne da afla but so dini de no a sister gift you ai ene de me kase metime no akasa na me I'm not in the right frame to say anything. Ai men kasa. Mini de menka. Me kulana me wu de meka. Ba e wo se meka na me ye okay. God baby aboy ni nam no. E hotoro. Ma nya very careful on. But why obama won say si form. That's fine. Aside nya me dia. De wo ye ma me no. E bro adwene nti ate so no obi na be yesa de ne da. Wonyem. Na obi aba se be ma ni nua ba onyem. Wo hwe no. Ashe ni nua bema asa ashe oba na amu ni de sada ne yam enye easy akoma pa na wo ntira eno no so afa ho what take it granted wo ho eno odidi mu asem ye de beko ye de ba ya no me das me de wa ma mi yeah ubatemeka stop so don't answer yeah so don't know asaka pay mu catch me say o don't know asa o don't know asa I been na we hear me sa so send me so mo apu send me so my o don't know asa o share me boss Mari hello Mari Black. Madi. Is there in any way that I've wronged you, but I have no idea about it? No. Have we met somewhere? BB, but I don't even remember now. No. And ever since I met you, now it's nine, have I in any way wronged you and Kai? Or you've been sent to mess up with my life? Why all these questions?
I gave you a chance to love me and just use whatever that I have. You didn't like it. You never liked it. Am I not good enough? Am I not? I don't know how to put it, but what do you want from a woman I don't have? I've never given to you. Maddie, see, you've tried your best. But Maddie, maybe I see say a spiritual word enemy, Maddie. I did be anywhere I say, or buy a bema, my bema no bound. I don't know. Maddie, Miss Raw. Yes, Miss Raw. Whatever it is. You made me open my house to a total stranger. Thinking, say, or your own sister. I was taking care of this lady, you, and your baby. Ha! I'm such a fool. God. Maddie. Was the second chance not good enough? Was it not? It wasn't good enough, right? Yeah, it was better. But you see. So tell me, Yeah. what happened? And then you see, what stopped you from telling me what happened? What stopped you from telling me that this is the lady you met after you left? And how was that even possible? Because you were here each and every day begging me to forgive you. And all those times, you were out there fucking somebody. Because I'm stupid. I'm foolish. Maddie, please, you are not. You are just a good Samaritan. Good Samaritan, of course. Why not? Sent from heaven, please. Maddie. I'm in love with you. You are in love with someone. The truth is you are mine, and I am yours. Stolen chef, stolen chef, stolen chef. Hey, I won't cry. When you baby.